Vaš omiljeni časopis za poljoprivredu i selo, Agrobiznis magazin, je na kioscima, a u novom broju donosi kako pravilno da posadite dunju i lešnik. Srbija se predstavila na sajmu hrane u Indiji. Da li je to nova izvozna destinacija? Razgovarali smo sa predstavnicima PKS-a i ministrom Nedimovićem, kao i izlagačima. Za organske proizvođače pripremili smo savete u proizvodnji višnje i korišćenju komposta. Ljubiteljima cveća preporučujemo priču o kliviji, dekorativnoj sobnoj biljci. Bili smo u Novim Banovcima na osnivanju udruženja proizvođača aronije i razgovarali o isplativosti proizvodnje. Istraživali smo kako se pravi Emmentaler, poznati sir koji potiče iz Švajcarske. U ovom broju i o tome kako da čuvate jabuke, kao i o održavanju buradi za čuvanje i dozrevanje rakija. Godišnja pretplata za Agrobiznis magazin iznosi 1800 dinara. Za sve informacije možete nas kontaktirati na broj telefona 011 40 52 117. Poklon iznenađenja za svakog pretplatnika. Nema dobrog domaćina bez Agrobiznis magazina.